Komisi benta ban penpau ke jing sengau lam mi ki lanot ki balai kendu ya shibun ki jing na ke jing snam hapo ke jela Manipur bad ha ke juk por ban wer bad khodru ya ke jing suk bakan wan phai biang ha te ke jela ki riunget ke balang Katolik jong kanong stoin diocese menta ke sngi ke south trek unaitung kila khot penlong na ke jing ya rali ke bejajai ya ke te rali la sakiru de ki hajar ngut ki pajba ki balawan ban isim menta kentup nadu ki riuniam ke balang Katolik ki khenna skul ki riurang ba kilong kumi ki samla bat kiwei bat lasdang ye kate ke jing ya rali najan ke Indo Stadium Nongstoin bat ya ter ke sor Nongstoin bat pen kudru kamadan new Nongstoin bat peteng pat sa ke jing yalang balengkot bat ke jing duai na pentaki paj Manipur. Pakistan haga jela Manipur bamaki kiliai ne haga jile ke junki kils kham kata ke jun promen ke junki ha turai bamu balai ki gane ke junne kham tam ne un pandab ki wei pe wei kata ke jing su ke junu iwan ra ro khamar ke junne ko turai jisu ya baro ganam sanshar jongari India jungi Prime Minister ki cabinet bakham tam Nag banca kinong yalam jong jela Manipur bamaki wei pai wei indap da kamansim jong jingsuk about rajisu ulai haki rai ba kamansim jong me ko rajisu unwan yar halor jingki unpan shai ki unpanai ki kata ka jinsam phang nang bamaki wei pai wei kan snutho ya kata kadaiti ke jingki kaba ila simti bantre na banca kailang gasalang na banca ka roy ka par jong ki pai ki jong me ataka ka wei na ki fratri ki jala sipara te to ki chief minister jong ki fratri ki jala sateng ramani kari India ki wat ki la pan kunno ya ki ki yakin at katung ka constitution jong kari Mialang kaju kakan huan benriu hapo away pulang thau. Tela da. Sibanta jong huan benriu usitam ujenjar ulanot ajat benriu barok kawai kan matlang ya kita. Mikin tu ya kikin huan jat kenja bat kinong song jong kejala Manipur. Pan wat ya kilat kilenti pan koi syak kajing suk bat kajing song singai ha kejala jong ki. Bantor kajing suk ha kejala tuan kam ban yak tiang ya kajing lai lo jong man la away ko away ku breu ne ka breu ne ka kan hun breu banjit jala kajong kerko maneblei jala kajong ka kosor bat jala kajong kariti gustur ha ka iman ka salan Mikin tu ya ki sorkar antang sorkar kami bat itna trekam joka pan simkia bagi simjam balwanra ka back guarantee agar kom bayi sutena nak benta ka jela Manipur ISIS for away kaba naslokia alor jong kani kachinja kabala cha akin men para jomi apo state Manipur balai naslokia namar kilatu ya kachinsu Iyan gat na mangi baro hande ngiwan wala dangi mla pan koi baro hakane ke jaka hanrai haman la ki parish hagi jaka bakar ila penlong ya kane kasni ke cingwai na ko tenta ke cingsu baro ki kon kristan jong kane ka dong ka than bat kane ka chela niam ba jong Nongstoin diocese datran ya kane ban yo ya ke cingsu apo Manipur apo state Manipur Gisno kia hado kata natadaw jong kacungja kini kenmen ki para jungi ibalat du ya kijin kisan ibalat du ya la jong kacungin Ibaladu yala gijong ki jaka ki puta Chief Minister Jong ka Manipur
ban wan la ban wan ra ya gajing suk apdeng jong ne gajing ya kaja apdeng jong gajing janja jong ikon jong kamanipur barakowe mani ni wan ban pertahan ne batong tora ya gajing suk ai bagani gajing im kajongi kibriu kalong ka bakordor hadu kata-kata ai bakin sange ya gajing ya penyak gajing usnam bat gajing khang ya kiying kesen ya kijaka maneplay. I appeal the Chief Minister of Manipur to bring peace to the state and to all the government of Manipur to bring peace to Manipur. Government ko para baro habangi pai syakane kacungja kumbangi ni osno kawat kacingya kaja kawan nakata kaba in penrung ya imeke haka skill tribe kata kawai kadau kabar kalong ba nakaliang jongka sorkar kakwa bahkan pet ya ke forest lani kata kicing don di klau dan penlong ya ke rilung Henry haba pet ya kene kita kicing don kam lada kadon kata kicing ya kaja hapreng jong ki atli ki Jad Benreu lani ki tribe sapo jong Manipur ki Meitei bat ki Kuki balai ken kanra ya gajung penjot ya ki ying mane balai ken kanra ban penjot ya ki ying kisan hatu kadai kata gabenta na bandau ban ya kaja su penjot ya ki